Hello, hello, hello. Blay P Barok. Hello. Hai Blay P Barok ki para bangit. Ngidap dah jin sukumen ko bakrau. Ban nyadon bentalang hagen ni kesngi ke kerpang bahana ke benta kamtam na ke benta ki kena samla. Namaru kalau aku tes di kena samla ubah nsak pen kentang rikuj hagen ni ka sngi. Dekat bangi dangi up yakini ki jinja apo Vatican City apo madan jong kaying mane ba jong Petrus Saint Peter Square kwa IP pin ya page y kini ki bro ki jinja ki ba PE dalam ki jong ki kemat ki beriu ki lasang benlum mentah apo Vatican City apo Saint Peter Square PE kini ka screen ando kini ki beriu ki la yalum dengan kren AH1 ikat bang dang up IQ peti para lok jungi aku beli pi bero ki bala John Yangi i monuda khar i Felix Walter Merbanyang i Bakrau Kupar Khar Kongor i Victoria Nongput i Carmelo Lakiang i J Rin i Marginal Ndo ngai aku beli pi ki bala ya teks ringkat ni mereka kelimat kembang dang yo sngo menta bang dang yo imtai gijing pengkrek dang ya syai na ka benta kene ka sngi pen kedang rukut ya u Carlo Acutis bad ya u Pierre Giorgio Frassati Kedai kumbai ong i marginal ndo, we are so proud to get more saints in the Catholic Church, in the Catholic religion. God is the greatest in the whole world. Kalong siya ki iki besok tenat menin kita program ni Port Don Bosco Youth Center, but lagi sepangut ki kena semla ki poi siya kenika jaka na ka benta ka program jongki samla ka bingi kenau kerpang yu Carlo Acutis ngidon keto ke neki sessions ngidon keto ke neki jinshat ki jinya benon kami ki teknologi jungi ki phone jungi badru ya ki kamera jungi ki komputer jungi na ka benta pen ya ke gospel te berok singi minen ki kena samla ki ba palat ya ka aspak ngut ki la position youth center ban ken mau kerpang ya Carlo Acutis hawan in pulai kendiat ketua ganesh pang ka jingim jong kini ki rukut jungi bero arngut klempep sibit shwaban sedang ya ka mas bakut ru ngin yo shibun ki jing batai syapang jong kini ki rukut bat kumban penken mau yupi kat toket ne ki procedure ne ka program penken tang rukut hakano ka rukom kalong te klempep ka mas bakujin penlong dau publio bakat sau pa bakuj jungi bodi kridu jong kabalang uba yang ha ka jaka jong Petrus nong mi bujli jong Petrus ubadai unong mi bujli jong Chris
Taki Eucharis implementa da publio baksau. Berdua harangkat katau kan engut ki kardinal, ki bishop, ki lingdo, ki riuniam, mat kerpang kin don ki bahi ngasem jong kini hi arngut ki riukhuj. Pierre Georgia Frassati balakau snem sejar kenai spa iwei kin don klempep ki bahi ngasem jungu ki banya shimbenta ha kaneka mas bakhuj ngin sa pule company ashibit nalaslang kamas Jepang gaji im jong kini ki rukhuj arngut nang ta pade klempep gi bahaya hasem jong Carlo Acutis ka kemi jong ka Antonia kan don menin kala de ban ai jingkren ki kena semla jong ni Henry Nemarba ka program jong ka kala long type bah ki kahab ban kendu ya shibun ki kardinal ki media pa bakhuj kamtam nak mendagan ni singi bekerpang di klem la ban ajing kren yang ngi warla kala phone gale video call Henry ngi klem la ban pediang ya ka video call jongka kawan ha kapor ka bangi ngi poi perkat nak ta kadau ti kuman pentip sepi oi bat utu nong India jungi Rajesh ubadai unong trei apo ka ying jong Carlo Acutis bapej ubo sumari Carlo Acutis ka por budang red namar bu trei haying jong ki ru undon benta ka mas bakhuj ngatharai kila tip Jepang uneu Rajesh udeyu nong India ubana ka balang naka niam Hindu udei naka Brahmin Hindu ka bamut ki Hindu kiba ampuno ki Hindu kiba pakabha te ha jing le tre jung u ste sipo Milan uyo ban tre ha ying jong u Carlo Acutis ban pej ban sumari u ka porbu dang red timan la kasngi u sya jalam ya u Carlo Acutis ban le sya kamas bakhuj namar Carlo Acutis u khot yu ban wan lang ban buat yu sya ying mane ban ha kalenti bunsin u Carlo Acutis u ai ka jing batai wala daw de khuna u badang pra kandai snem chipo kwe kar snem karta Henry ai jing batai yau nu Rajesh Jepang ka jindon jong Jesu ka yu karis bakhuj bat kiwe ki jing batai kha ba khadu khatwai u Rajesh u kala na ka niam Hindu u kala long kum u Kristen te kata ha ke ibro gede ka ba Carlo Acutis u le te ole se la dapidon mono ki ba hinga sem jong pi ki ba mo ne ki parlok jong pi ki bam song tu Jepang kayu karis bakhuj Jepang ka balang Katolik bakhuj duai lembaga jin sa jong Carlo Acutis bakhuj kumbau la penkela balang ya u penkela niam ya u Rajesh u badai u Hindu u Brahmin Hindu ula kelalong Katolik di ole se lembaga jin jasa jong kita ki perlok jungi kita ki besyun nyangi yo lase makiru hagoi sngi kin long Katolik kin buat ya kabalang ka basisha ki ma uru sibet uneu Rajesh undon lang ha kan neka lempung ha kan neka jimpen kentang rukhuj ya u Carlo Acutis tiga ma pitip u Carlo Acutis la house nem syajar kan spa kan puwei man hagarta ka barangkat han snem u klat no house nem ar hajar ndriu te perlok be ngam kwa ban batai Shibun kiwe Henry kat bangidang ab nak benta kini ka jingle niam ka balak benlong ka benongkong nak benta bun jong abel jong pi namar nim ju shim benta la sedang shim benta ru shim benta dak besngap ya ka tin Italian ya ka tin pareng Henry mentak sngi bede ngila la ban le ha ka tin khasi jungi kini jingle niam ti kemen pentip sipi kumno ka program kumno ka kompanya ya kene ka jin pen gentang rukhuj te kindon ka jinyurwai sedang mat ka procession te hadin kata pede ka jin sedang ya ka mas bakhuj hadin ka jin sedang ya ka mas bakhuj ka don ka jin ruai hau ka jin ruai hau mensim bakhuj badep ka jin ruai hau mensim bakhuj kandon sa kaneka litani na kabenta ka kirukhuj ka litani jong kirukhuj baro
Berhadin kali tani jong kiru kuj kendon ke jinduai bekerpang ke jinduai pen kentang rukuj. Berhadin kena ke jinduai pen kentang rukuj. Kendon sa ke jinduai Toto mentangi i bau kupa kuj u wan syaganeka stage ngin page shwab ngin tu PKA ke bam keren. Buona domenica. E benvenuti. Wai kublai ngi baro. Good morning. Kublai step EP baro. Grazie. Kublai shibun, kublai. Fratelli e sorelle, oggi è una festa bellissima per tutta l'Italia, per tutta la Chiesa, per tutto il mondo. E prima di cominciare la solenne celebrazione della canonizzazione, volevo dire un saluto e una parola a tutti voi, perché se da una parte la celebrazione è molto solenne, è anche un giorno di molta gioia, e volevo salutare soprattutto tanti giovani ragazzi che sono venuti per questa Santa Messa. Veramente è una benedizione del Signore e trovarci insieme, voi che siete venuti da diversi paesi, è veramente un dono di fede che vogliamo condividere. Dopo la Santa Messa, se potete avere un po' di pazienza, spero venire e salutare voi in piazza. Allora, Wai kublai kerpang kena semula ki balai lum kenika speriamo almeno poter salutarci. Saluto i familiari dei due beati quasi santi, le delegazioni ufficiali, tanti vescovi e sacerdoti che sono venuti. Un applauso per tutti loro, grazie anche a voi per essere qui. Religiose, religiosi, l'Azione Cattolica. Mentau ai kublai padia ki bahing asem jong kini ki angut ki banlong rihuj ki bahing asem jong u frasati badi ki bahing asem jong u Carlo Acutis. Con la preghiera, con il cuore aperto, volendo ricevere Krempet ngin saben kelah ken kasih kini jingkren jong u baro wat ha ka babenta ngam la ban kelah ken kasih Henry ngin saben kelah ken kasih nda kini jingkren jong u kwa bukuj baro ha kini klip mat wa kublai ki bahing asem jong u Carlo Acutis bat ki bahing asem jong u frasati. Tutti noi siamo chiamati anche ad essere santi. Dio vi benedica, buona celebrazione, grazie per essere qui. Saya tahu kwa bukuj ula rumbiang sipo kaya ing mane ba jong u Petrus bukuj in pinkre na ka banta ka mas bukuj. Tingin yo sngo bentai ke jing ruai jong ka choir jong ka Vatican City kat ba ngin sa yo kalat ban witness lani ban yui ke ni ka mas bukuj ka ban sa long menta pedeng ka katsan ar community ai
Tiket bang idang up ya kan ega mas jin pen kentang rukui ikni ki arngut ki kena semla nga ko aingi bangin sengap katu kat ni kat bang idang pit iki duru jong kini ki arngut ki rikrau ngin sedang dak jing im jong u ne u Pier Giorgio Frassati kat bang idang pulih pangga jing im ju pila du ban pej iki dur jong jong neu Pier Giorgio Frassati ti la khai haga South Tarik akan du tarik jinsha jong Oktober si hajar kendai spa iwei aku wei kalong ying kalong sem kaba don bun ki briu ki banang ki bestat hadin boloyo ya ga hoj yo ka jinang histan aduk na ying na sem hi ande din kata pada ulai chaka school sorkar hapo Masino di Azelio kejaka ka bau neu Frassati ulai pule hadin kata pada hagarta ka bashi posnem ulap diang ya ka komunion ka benengkong harangkat bat ipara chui bakateng Ilusiana ha ying mane jongga jong mensi mekuit agbadon hapo ka Piccolo hapo Italy hi hadin kata pada ulah pelut subun ki por moha ka wei ka ying mane hapo ka institute sosiale kepala penyaid ki padar Jesuit but ulah long ulah penyaid perlok bah badu wei padar ba kerteng praver bat wala stang ban ij ya ka Eucharist nadu kata ka klip mat bat man ka sengium jupep adin ba ula priang ya komunion bekuit jupep ban lecha ka mas bekuit ban yo priang ya ka komunion bekuit haus nem sia jar kan dai spa khat fra hadin bolok pendep di jing pule jungu ula pendrung ban trei ha ka ka karkhana mo ka karkhanati motion ha ka school ba hapo Turin de hadin kata pade ula rungru sha ka group neki association jongga Vincent de Paul kibatrei na kabenta kibeduk kibakerdu ula long dekot uba seluruh bahaga ne por ban ai ka nuksa ka babhai ki para khana semla banlong ki besbun din kata pade ulalik pule college no apo Italy ulo chimbentar habun ba ki jinya seng ki mas ki baper ula yalam ru ilaki perlok chungu ban poi sikine ki jaka te kumba pitip bau dei we ne ki samla ba kloi bha ban kiulum pi ha ka duru dei briu bo kiulum Henry ha ka jing kiulum jung uru klem klet ya blei te ha ka arpa pratarik jung snem chejar kandai spa arpo ula rung sya kan ka dukhot jongki Dominican order ka third order sya kan ka seng Dominican marlo shim ka keteng fra Girolamo hakane por lo dan kumba khat khandai snem karta badai hang ne ki ong ba ka jing I jung shushu ya ka Eucharist bukuit kadang sedang ban krau kadang sedang ban he shushu namar ba kani ka order jong kini ki Dominican ka kloi ban irap yun penyo ikini ki sakramen lo di briu buat Tracy Tom shisha ubakan mau nak minta ki beduk ki betoi harus nem ciajar kendai spa artusan nula sedang benyo ikini ki jingpang polio but klempep
klat no Husnam sejarah kena separ pesan dah kajing yam pangnut jong ki bebun ki balang na marba kila du no yaw ni uparlok uba jong ki uparlok uba kraw jong ki te ka to ka ne ka de pang kajing im jong neu frasati ka ba klempep shibit in sayo shu kajing batai pang ka jing im jong mentangin page biang kini ki ba jah po Vatican kini ki pictures ki ba jah po Vatican ka baje kala tit ka baje kala tit na po ing mane ba jong Petrus Bukhoit na mar ka pormas kala jan sedang dan de shua ban sedang ka mas Bukhoit ngan kwa pat de ban mengin ya page kendet pang ka ji im jong Carlo Acutis Bukhoit Carlo Acutis Bukhoit pat lo khaus nem sijar kena sepak kena puwei kumba pi barok pi tip la ya sepang ju la po la kai sepo London sepo UK Henry din ka to kana snem kilawan pai biang na sepo Italy kidon hapo Milan but day hang tay bawa sedang balik school agar pra ka berit bad house nem sijar kena sepak kena penyo ulai pediang ya ka communion Bukhoit hadin kising pediang ya communion Bukhoit la ong ba ju pep chu ban lek mas ta daong lai tu ipi shipang neu rajesh wala sha yalam u borbor sha ka mas Bukhoit beru khna ubus tunat ha tem ka put ka ruai ka siau ha jele football ha ki computer games bat kiwe ki kam ula sedang cibun ru ki kam ki ban yalap kam tam leng ba ki internet deu briu bola lum khna deu khna bola lum tu kam pla jong kayu kres Bukhoit ha khatar khlai tli giri bar ula penni ki ha ka website bat house name arajan driu ula yo pang leukemia bat u klat no batep yu po Milan den kata pade kumba mula kwa mu la ra ya kamet jungu syapo fras syapo Assisi mantep apo Assisi na marba udon kecil ik kapal pang ya Francis Assisi Husnam si hajar Husnam ar hajar si po bakila ti ya ka met jungu ya ka jintep jungu kilap ba kamdon jing put Pat kuman penlengkot ika story menta ulalong record kini kikam ki mau ule menlek coding pat kumta tete te kumta ko perlu bije mentangin John no syaka po Vatican na ka benta kene ka mas Bukhoit ka bangi so ya ka choir ka ba yalam ingi ya ka jingruai sedang Tra pochi istanti la processione d'ingresso ci introdurrà nella celebrazione della Santa Messa.
Siamo tutti invitati a partecipare con fede e raccoglimento, evitando gli applausi e astenendoci di innalzare cartelli e sventolare bandiere. The entrance procession of the Eucharistic celebration is about to commence. You are invited to participate with faith and with recollection in holy Semua mass, mentai ka jing pedang avoiding semua applause and refraining ki para from bangit, raising banners or madru kan to waving ne flags. ki instruction ne ki jing batai kang bagan ne jing la niam kan ya big guarantee. Dentro de breves momentos, la procesión de entrada nos introducirá en la celebración de la Santa Misa. Dispongámonos a participar con fe y recogimiento, evitando los aplausos y absteniéndonos de levantar carteles y ondear banderas. Ti nga kerpat ro pi ki para bangit ije ba ngiru ngini simbenta hagane ka mas bakhuj hawat ngi yola singin namla pediang ya kominion bakhuj endring si pediang yu jusu haka kom ka bakenja men sim kumba kitu ki nong penbenar kra penbenar mene mangin ya off ki mobile jungi bangin ya simbenta da jingiru blay kamtam kane ka jinja ka ba nong kong yola se ka ba ngi la ban yu i mau ban pen kentang rukuj ya kibriu kiba im hakarta jungi kibriu kiba kha karta jungi ni kan no kibriu kidap daga jing kemen menta ki khana samla ki bahing sem ki lok ki jor ki khana samla khamtam kiba lishim benta kan neka sengi kan neka klip mat kiba kerpang haka balang jungi ka por menta po Vatikan kala dei kendai san po drill minute bat setang kat nos kat to kat ni minute ngila la ban sedang ya kan ni ka mas pokoi dengan pedang subhai pi bero ngi don kumba sispa prapotam menta ki bala ya pe ya kan ni ka channel jungi ya kan ni ka jinja po Vatikan lengba ka kasih commentary ai ku beli pi bero iwe wala ngamla banjer keteng epi ni semua mentai ya ka jingruai ni ka choir sai ki manjalan ni jingruai ni kena semula ki bawan ni ki ri di ki lama ki beper kene ka pen i ya ka jingbun jong ki kena semula ki bawan na ki ri beper ki bawan na ki jaka ki beper ti nak ta kadau nga dap sisa ta ka jingkemen ka krau mangin laya la shim mentah hagan ni ka sengi hagan ni ka jingpen kentang rukut ikin ni
Ika jingruai sedang kiruai haktin Italian ka boong ka haktin Latin ka boong to perta syau blay da jing perta kemen haleluya naga benta ka jing syai bolo ai syaka pertai baru haju ke por ke jing ting gibab bishir kei Bang idang page mentai ini ka procession kaba ki lungdo ki rimiam ki bishop ki yai ni semua ya ke choir ke baruai ya ke tin Latin kaboong to perta syau blay daka jingwai daka jingkmen haleluya marutrai udai ubahalor tam ubangi haban shifting udai usim jong kapertei kajing ruai ke ba semua tenat shisha kajing ruai naga kebal ruai haka ketin Latin pa bakut menta uban do ya ka keduan keba penken mau yangi ya ka jing koridor jong ka namar bakadei kamet berkas 6 kadei ka met jong Chris kadei ka Calvary ni menta kumno Pope Leo mentau ai dhup ya keduan badru ya kene ka stasiu jong ka Maria Turuai jam show blay takajin kemen
Teman tahu kupa berkuit, usaha sedang ya kena kemas berkuit dah kedak ding pernah. Haka kerteng kupa balu kun balu mensiem berkuit. Kecubat jungi balu karangan. Kajing su bat pi rengkat bat piru tementa kumang ongi pi mene kajing ruai kadai sepang kajing ruai jong mensim berkuin. Tuan yer mensim berkuit. Naket peneng basai jume tuan. Sim kutrai ke mensim jungi. Bat penlong ya baro ki jong pi ki jong me. Kata kadekas jiruai mensim berkuit. Ya me ubalakot uparaklit. Kajing ai ke babatam jong blei ubahalor. Kajing pensle katulong ke beim kading ke beim me kabatyang kajing ik bat kajing shisha pila banshim benta ya kene ka jing wai ya ka mas berkuit ada pidon ya kol tibleng jong kiru ya ka jing wai au mensim berkuit. Meu bala nyo sya ke jing e jong me aka ketika mon jong ublei ke jing kular jong u ke bahikai yangi i khna ke barit ban kren ban song thu Tôi làm cái jing muat jing berkat jungi dah ke jing shai la kerku dah ke kerteng jong me dah ke jing iki donod jungi do the sei dah ke bor jong me ka bom juput pen scam ya ke dur jungi ya ke long briu man briu jungi jengai nangi be no yau nong shun ya ke jing suk basisha hangi wanra alang ba aki jing ma baro to yelam yangi lang ba jong pi lang ba jong me to ai ngin tip yo pa lang ba jong me yo kun yo mensim kuit Maria baro aka Trinity lai blei
mentangin sa yosngo na kajing kerpat na wiu Cardinal Marcelo uban kerpat ban panjingbit na kwa bukuit na gabenta kaneka jing penkentang rukuit yo frasati badu kalau akutis ko kpa bukuit kabalang ka kami bukuit ka kerpat ya kajing kuit men pendrung ya kerteng apeleng ki rukuit ya Giorgio Frassati badu Carlo Acutis bat bakum ki rukuit an kod yaki da ki rungai Kristan Baro de mentang ini sngo ya ka Il beato Pier Giorgio Frassati, nato a Torino ting il ini 6 sngo menta aprile, pada ya ka history balengkot Jepang kini ki arngut kumang alai tu ipi morì menne a 24 Jepang anni il 4 luglio Jepang Frassati bola yap kumashis pa snem menshua Durante l'adolescenza, mentre frequentava l'istituto sociale dei Gesuiti, maturò kan bau un nang approccio samlau personale alla pule fede, ha ka ying jongki Jesuit apo Iniziò Massimo quindicenne di Azelio a ricevere la comunione ogni giorno, ka kat bau don Adelia alle hosne mulus conferenze tang ban di San piliang ya Vincenzo. komunion man la kasngi visitando le famiglie nelle zone più colpite dalle conseguenze della Prima Guerra Mondiale. syai Nel pendut la kapor 1918 penyerap si itu iscrisse kibriu al ki bala Politecnico yo di mat Torino ma baar itu per gisnem diventare ingegnere minerario ed essere più prossimo a quelli che da quel momento chiamò i miei minatori. Aderì la kwa a ban IT numerose la ka jing associazioni ip cattoliche del suo kum tempo. Fu membro parlok del bayin Terzo sem Ordine jong itu kibriu ki Domenicano, bala yo mat ya tu ka jing della Società della te Gioventù kumalang ong Cattolica pimeneu Italiana, la da cui rung in seguito haka l'Azione seng Cattolica, Dominikan e del Circolo Cesare Balbo della FUCI. Fece parte di confraternite e gruppi di preghiera. la long Motivo si per cui bentana nel gitu ka grup ka 1990 duai grup è stato ka grup riconosciuto duai patrono ma delle ong pimeneru confraternite delle diocesi italiane. Dedicava parte del suo tempo alla preghiera e spesso la di IT giorno la e ka di jing im na ka notte benta ban sostava duai in adorazione della Eucaristia. akmat jong kayu karis bekuit na ka benta Perciò kitu ki bapang ki Il basitom ragazzo esercitò una carità silenziosa e nascosta, aiutando anche Udon kacing all'insaputa ikba, degli stessi kerpang e na genitori kabenta, dove li kibeduk kibetoy. incontrava. Non tratteneva mai denaro per sé, perché si privava di tutto per soccorrere chi aveva bisogno. Visitava sovente i degenti del Cottolengo, portando sempre loro qualcosa e dedicando tempo ad ascoltarli e consolarli. bunsin In un syai tempo segnato da forti tensioni sociali, manra si ki impegnò tiar in kitar prima na ka benta persona ki nella ki perlok politica, ki beton kam difendendo la libertà di pensiero e di syai ya daru espressione. kam tam na ka benta kitu ki briu ki Era ba un giovane appassionato ed kiba- esuberante. yo mat ya ka jing Apprezzava la sosi ka compagnia jing im degli jengki amici e selong unong soprattutto pentingan amava na la ka benta montagna, jengki dicendo di bat usai yalat iki contemplare in syapang ka quell'aria yu pura karis bekuit la grandezza del Creatore. Diede anche vita a un gruppo di coetanei, le cui uscite in montagna diventarono per Pier Giorgio occasioni di spontaneo e autentico bat apostolato. bunsin kumal ngi pimene na Ad udon appena 2 ka esami por dalla laurea, usai kiu una sya ki poliomielite lum bat fulminante usai gli fece puson concludere in ya ka jing pochi ka ku giorni jong blei ya ka il jing suo krau cammino jong blei ka terreno. ba don sa jrong jong La sua ki fama lum di santità, jong lum già presente nel giorno delle esequie, andò corroborandosi nel tempo. San Giovanni Paolo II, che amava indicarlo come l'uomo delle beatitudini, celebrò in questa stessa piazza la sua Pope John Paul Baar beatificazione il 20 set keren maggio Jepang uneu frasati 1990. kum briu beim Il beato gitu Carlo ki Acutis, jinhikai jong nato a jisu Londra il 3 maggio mentapat 1991, kardinal morì nel yetu Jepang territorio Carlo dell'Arcidiocesi di Acutis Milano bala khak mo 12 pia lai ottobre trik 2006. jong benai jembang knai knai I pue suoi bu yap resti po mortali milan sono attualmente osnem arajar venerati ad ndrio Assisi benai nel oktober santuario della akar ar Spediazione oktober di San Francesco. la L'amicizia con tep Gesù u segnò in modo mo ong mene apo straordinario ka la vita apo di milan henry la penken ria no 7 sha anni po ricevette la prima comunione Francis sapo e da quel giorno Assisi il suo na ka tau rapporto jong con la jing presenza kwa reale di jing Cristo jong nel Carlo pane Acutis consacrato fu quotidiano. na du ka sngi ka bamu la yo pediang ya ka komunion ma ko justem sijar kan spa kan dai po
divenuto più nhiều grande, u mju pep ban lei cha desiderò kamas bakhoi ardentemente che altri potessero condividere il suo stesso amore per u kwa l'Eucaristia. ba baro ki perlok kin stesso song thu soleva bat kin e definire ka Eucharist bakhoi La mia autostrada per il u cielo. ong ba ka Eucharist ka dei ka lenti Frequentò ba la quarta e quinta siya ginnasio all'Istituto ah, Leone Gabeneng. XIII dei Padri Gesuiti. Tu Si dedicò al late volontariato sia Leo come the 13th, catechista presso la po parrocchia Milan di Santa Maria Segreta a ka Milano, ba penyait ki Jesuit sia ni appassionandosi e lavorando a diversi progetti e siti web. but dei hang tai dei hang ta ka jaka ka ba ulas mo i je kuno ban nang ban pentibit ila dei ha ka liang computer ban le coding ban snai ka ne ka website generosità e dedizione ban bu verso i poveri, ki jinja ba per per jong i ka quali compì frequenti Eucharist bakhoi gesti di concreta solidarietà. Wat ulong ru ubriu bakroi ba ban yarap iki perlok kelas jong u kambam gitu gibuduk gibetoi udon pisau sat airu ya ka pisau jong u na ka benta jong ki te aba ula tib ba uyo ya kena kecing pang u IT ya kena kecing pang jong u ya kata kecing shidom jong u na ka benta ka balang ru na ka benta ku pa bakhoi da un'autentica fama di santità che in questi anni si è diffusa non solo in Italia ma in tutto il mondo. Jing long khut jong u jing long ba È jong stato u proclamato kala beato il 10 ottobre 2020 nella Basilica di San kala Francesco sapiang keleng ka d'Assisi. pratai In vista della canonizzazione dei beati Pier Giorgio Frassati e Carlo Acutis, il 23 maggio te e il kren 25 chipang kecing novembre pen kentang 2024 kecing il pelong compianto Papa balakar Francesco khu ha autorizzato il but decreto delle hong cause dei ho snem santi bala deb a promulgare i due Francis decreti ula ai riguardanti i ka miracoli ji menjur compiuti da Dio ban per pen loro long ri khut intercessione. e kini ki arngot but mentakasngi kata kala urlong tinggi sngo baki parlok kia tapti ki beishim benta kia tapti emang sta ngin kan don biang kajing sedang ya ka kajing pedeng di kajing sedang kajing pedeng ya ka mas bakoit tokoh men ko para biye to ngin ya Deo ra Patri ikijing dua jungi Omnipotenti, preces nostris, Shau per blei Iesum pa Christum budon levemus, bor ut Balembau beate Jesus Mariae Christ Virginis, balembau et kecil saj omnium jong kamaria sanctorum bakuit suorum kete suti intercessione, balkiri kuit jong sua baro gratia ngila ban sustinia kersan et daga jinya e jong u solemniter haka kam kamangin pacturis simkia sumus. da kajin sngoren ko try to is an A ko Chris to is an A ko try to is an A Tementa pandai kendon kajing ruai ya ki riukoit kajing ruai ki riukoit kali tani jong ki riukoit ko Yohanes nong pen baptis bakuit to duai na kabenta jongi ko Joseph bakuit to duai na kabenta jongi ko Petrus bakuit to duai na kabenta jongi ko Paulus bakuit to duai na kabenta jongi ko Andreas bakuit to duai na kabenta jongi ko Yohanes bakuit to duai na kabenta jongi ko Thomas bakuit to duai na kabenta jongi ko Jacob bakuit to duai na kabenta jongi ko Philip bakuit to duai na kabenta jongi ko Bartolomeo bakuit to duai na kabenta jongi ko Matthews bakuit
Tuduai na kabenta jongi. Ko Simon Bakuit, Tuduai na kabenta jongi. Ko Judas Bakuit, Tuduai na kabenta jongi. Ko Matthias Bakuit, Tuduai na kabenta jongi. Ko Maria Tesuti Bakuit, Tuduai na kabenta jongi. Ko Stefan Bakuit, Tuduai na kabenta jongi. Ko Ignatius na Antioch Bakuit, Tuduai na kabenta jongi. Ko Lawrence Bakuit, Tuduai na kabenta jongi. Ko Perpetua bat Felicita Bakuit, Tuduai na kabenta jongi. Ko Agnes Bakuit, Tuduai na kabenta jongi. Ko Gregory Bakuit, Tuduai na kabenta jongi. Ko Agustin Bakuit, Tuduai na kabenta jongi. Ko Athanasius Bakuit, Tuduai na kabenta jongi. Ko Basil Bakuit, Tuduai na kabenta jongi. Ko Martin Bakuit, Tuduai na kabenta jongi. Ko Benedict Bakuit, Tuduai na kabenta jongi. Ko Francis bat Dominic Bakuit, Tuduai na kabenta jongi. Ko Francis Xavier, Tuduai na kabenta jongi. Ko Katarina Bakuit, Jong Kasiana, Tuduai na kabenta jongi. Ko Teresa Bakuit, Tuduai, Jong Kulung Jisu, Tuduai na kabenta jongi. Pi kishinrang mat kintei ki Bakuit baro kidu kuit jong ublei, Tuduai na kabenta jongi. To try unlong ubaisen to penlight yengi ngi duai. Na kajin sniu baro. Na ki pop baro. To penlight yengi ngi duai. Na kajin yap bam jukut. To penlight yengi ngi duai. Da kajin wan dong briu jung u. To pelait yengi ngi duai. Da kajin yap berkajin mipat jung u. To pelait yengi ngi duai. Da kajin te yo men sim Bakuit. Try to pelait yengi ngi duai. To isne yengi ginong pop. Try ngi karpat yame to ngap ikajin duai jongi. Jisu ukon jong ublei. Ko try to ngau to ngap yengi. Ko Chris takajin ye jong me to ngap yengi. Mentangin yo ikajing duai. Preces populi tui, quesumus Domini. Ngi karpati me atrai dakajin ye ban priang ikajing duai jong kibriu jong me bar kajin shakri ban aiti lut jongi kan long ka bapen so bhaye me bar kan no senyang shakajin roi jong kabalang jong me dau Chris utrai jongi. Amen. Tementa kabenta kabaar kajin duai ka formula ban pen kentang riu kuat.
ad honorem sanctet individue Trinitatis, ad exaltationem fidei na ka benta ka burom et jong vitae Christianae ka lai ha weu blei bakhuj auctoritate ka jing pen kiu Domini ya ka jing ai nostri Catholic Iesu Christi, bat ka jing pen roy ya ka jing em Kristan da ka bor jong trai jong iu Jesus Christ bat ki apostol bakhuj u Petrus bat u Paulus bat ki jongi hi hadin bangila perkhat bha bat ngila duai man ka por na ka benta ka jing arab bakan jablei bat hadin bangila wat ya ka jing ai jing mod jong ki babun et carorum acutis ki bishop bat ki para jongi discernimus et ibala kerku ac sanctorum cathologo ascribimus statuentes eius in universa ecclesia inter sanctus i pia devotionum Pierre Giorgio Frasetti bat u Carlo Acutis bat long kiru khuj bat ngi pendrung ha ka kerteng jong ki ya pedeng kiru khuj da ka ba hukum ka badei ka burom jong ka balang baro ka wei ha ka kerteng upa bat u kun bat u mensim khuj bat ngi smoi ka jubab bong amen 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 Tementah kini ki lai arngut mentah ki la penrung ha ka kot agane pi ya ka kemi jong Carlo Acutis Carlo kalong ge ke bas ngau tenat adu kata e okun jong kau long uri khuj pi ka dur jong ka mentang i kini kiwan ra ya kena ka snap jong kini ki rukuj sha ka duan kan ba ka choir ka ruai ya ki ruai ya ro haleluya haleluya ya ro ime atrai ha ki yeng ki sem jong ki rukuj belapan kup da ka burom mat ka burom ki sakri ba khuj jong me ki bateng shine ki kerpat na ka benta jongi haleluya haleluya ni kini ki dhup pat ki sentiu ilawan ra saka duan ban susing ya keduan badru ya kene ka jaka balabu ya ka snap jong kini ki rukuj jong Frasetti bajong Carlo Acutis kan baka choir ka ruai ko ba bakhuj tam aka kerteng jong ka balang bakhuj ngi ai ngu ya ro ngi ai ngu ngi ro na ka benta kene ka sngi ka bakrau kaburom ka bakrau yiki sakri ki bakhuj jong me ki bateng shine na ka benta jongi akwair ka ruai ka ta ching ruai Tementau Cardinal Prefect un ai kene ka ketin sungu ya kupa bakhuj uong Verissime Pater, ko kupa bakhuj aka keteng jong kabalang bakhuj ngi ai ngu ya kajing ya pi ba pi la penmi ya kene kajing penpena pan nga kerpat ta kajing sungorit ba pin hukum bandei ban sign maka ti jong ki apostol kabai dei na kabenta kene akap ban penlong rekhuj tu kupa bakhuj uong ngala ai ka hukum bahkan long kumta
Tementa ko men ko para ngelayo sarngut ki rukuit hakabalang. Frassati, Pier Giorgio Frassati, badu Carlo Acutis pakuit. Kibala pendrung menta ha ka katup jong kirukuit apa kabalang. Nah kata daw ngin ruai ke jingwai ke burom hublei sejrong tam. Kebala yelam daw pa bakuit upup lio bakarsau. Kaburom hublei sejrong tam. Ban ngai pin ya page na kikot lagi bedeng jungpi. Ban ya ruai lang ya kene ke jiruai kaburom hublei sejrong tam. Hakaba ka wire jong ka Sistine Chapel ka yelam hengi ya kene ke jingwai burom hublei sejrong tam. Ngiro yame, nginam yame, ngimane yame, ngi pendon burom yame, ngi ai ngu yame, na ka benta ka burom ka bakrau jong me, ko try ko blay ko sim beneng, ko blay ukpa badun bortam, ko try ko kun bamarway ko Jesus Christ, ko try ko blay ko kun lang broad ublay, ko kun jong ukpa. Meu bakit no ay gipop jong kapertay to isun ayengi. Meu bakit no ay gipop jong kapertay to ngap igajing duway jongi. Meu basyong nga kamon jong ukpa to isun ayengi. Namar de tang mameu bakuit, tang mameu try, tang mameu bahalor tam ko Jesus Christ lembar uman sim bakuit hakaburom ublay ukpa. Amen. Kada kada gijunway kaburom ublay sijrong tam. Balayar wai, balayar lam, nak choir, napo Sistine Chapel. Nak yung mani, jong ka Sistine Chapel. Oremus. Tungin ya duway. Deus, per quem nobis et redemptionis Ablay ubada ka jing suspa ingi nyelayo ya ka jing pen khai kun jong me. To page da ka jing ai ya ki kun shinrang mat kan thei ki bai i jong me. Bagi to ki bangai au Chris kinyo pediang ya ka jing lai luit ka basisha ha ka pateng ka bam jukut. Tau trai jing Jesus Christ kun jong me. Uba im berbasin syar lembat me ka jing etliu mensim bukuit ublay junom la junom. Amen. Mentapan nginyo ya ki jing pule.
ka jimpule ka benengkong la shim na ka kitab jong ka jing start bala pule da u para jong u Carlo Acutis can learn the counsel of God, or who can discern what the Lord wills? For the reasoning of mortals is worthless, kalanong ka and bakandai our designs are like ka unto dukhat ka fire. bakhlai du khat pra ka ong kumne weu briu bala ban tip ya ka jintmu blai ni ei u bala ban itu ya ka mon utrai We can hardly kinya guess jung ki at briu what is on ban earth, yap and kim what is long at hand kam we ei find with ban ki language. jintmu jung gi But kim who ne has scam traced out what Naba is ka in the met heavens, ban sayap who kan has tan learned arsut your ya ka men counsel, sim unless mat you kane have given wisdom mat kane ka and yin sent kendo your kan Holy shon lengai Spirit ha ka jing from mut on jing high. perkat And nim thus nang antat the wat paths of those ya on ka badon ha earth ka were kendo set right, wat ya ka ta ka and bangi people khot were taught what pleases kan you jo ru and nyim were yo saved da ka ba e by wisdom. ti mano keng ubala ban shem don ayu ha beneng u e ubala ban tip ya ka jing tmu jong me lam da mel ai ka jing start ban mela pha yu man sim khu jong me na neng ka tin jong utrai ngis ngungu ya ublei bat ka sampat la shim na ka sam kendai po wang kotrai milong ka jaka shong jongi pateng la pateng generazione in generazione. me pen kelak kendau biang ya ubriu da ka boong ko kun ben riu to pai biang sha ka mei ram au sha jar snem makhmar jong me kalong tang kum ka henin ka basuja ne kum shi sin ap men mid Sono come il giorno di ieri che è passato, come un turno di veglia nella notte. kotrai melong ka jaka shong jongi pateng la pateng Tu li sommergi merong bak ya ubriu ka jing pho sneu kum u plang u ba ki men step man step u plung ba u ki enda la jan med utlor al marustai mattino fiorisce e germoglia, alla sera è falciata e secca. Insegnaci a contare i nostri giorni e acquisteremo un cuore saggio. kum ta to hikai hangi ka jing kot jong ka jing im bangin dub yo e ka jing start ka do nod to jem no ko trai la no keng to isin e ki shakri jong me ko trai melong ga jaka shong jongi pateng la pateng to pendap yang ni man step da ka jing e jong me bangin dub shat kmen bangin snow bha boro shirta to pen kmen yang ni kata kasngi kat ba mela pen jenjar yang ni bar katas nemru kat ba ngilamat ya ka jing shitom l'opera delle nostre mani rendi salda. Kotrai melong ka jaka shong jungi pateng la pateng
Mendapat ngin yo sngo ka jingkren ka jingpule ka baar na ka Dalla shiti lettera sha u di Filemon San Paolo Apostolo a Filemone. hooj nga u Carissimo, Paulus ti esorto unong lam io, ktin Paolo, jong ukres così come sono, sanang tapat vecchio u koy e di na ora kabanta anche jong u prigioniero di Cristo Gesù, nga karpa di pi na kabanta u kun jong nga Ti prego Onesimus per Onesimo, yaw ba figlio ngala mio che ho generato nelle yaw ba ngala catene, kha hapatok te lo rimando, lui che mi sta tanto u ba a ngala pha cuore. man ta shapi la Avrei kumba pha voluto ka do tenerlo nut con jonga me, na perché kabanta mi ka assistesse gospel al posto tuo, Henry ora che sono in ngam catene kwa per ban il le Vangelo, klem da menjur ma pi ma non ho voluto barga fare jingles nulla bun senza jong il pi tuo parere, kanom long perché il bene che fai non sia kumda kabamban forzato, se ma Henry da kamon volontario. sngoba Per questo lese ulap forse è het no na stato pi separato shipor da te per un momento, pai pindu pdiang biang ye u perché tu lo shi junom riavessi per sempre, dei shu kum non umrau più però come schiavo, Henry kampalat ya umrau ma molto kum più upara be che schiavo, be ije yanga be come ije fratello asha epi carissimo, kum ubriu in primo baru luogo per Kristan me, ma ancora piu per te, sia come uomo, sia come fratello telada nel pinyo Signore. yanga kum uparalok to pdiang sngobai u Tu mi kumba consideri pipdiang amico, yanga accoglilo come me stesso. Verbum Domini. Kaktin jong utrai ni sngongu ya ublei mendapat min ruai jin ruai haleluya kadukot shuai ke gospel yang ke gospel pat in the shim ke gospel jong Lukas ke gospel ke bangila pulih ke pormas bukhuj kalau nong ke ba khat sau ke dekot ke ba arpo san ter aduk lai po lai
Utrai Dominus vobiscum. Utrai nun ringkat bat piru. Lectio Sancti Jing Evangelii pulih nak gospel bakuit karkum Lukas. Kajinya ro ia me ko Chris. In illo tempore Kipai berlen layat lembung baru Jisu. Ula pai baru ula ong haki. Jar ubawan syanga umla banlong usendran jonga. Lemdau isi ialau kepa badila kakmi. Ialah ke tengah badila kikun. Ialah kihmen para bad ialah dehi. Jar ubamba ialah keding pena bad bud din yanga. Umla banlong usendran jonga. Lada wei na pi umut bantei ya kekut. Unsyong nengkong ban keng ban dia. Kat no kan lut. Ban pej lada udap kapisa hadu ban pendep ya kekam. Lada umlek kumta. Un omla ban pendep ya kekut. Hadin balaseng ya ka nongrem. Bad baro kibayu iya kata kin ya kan hayu uneu briu sedang bantei Henry krem dala pendep ya kakam kin ya ong ada wei usim ule jele thma laki sipau hajar ngut persya ya wei pat usim ubawan tur ya u daki arpau hajar ngut kibreu unsyong nengkong ban rai ada uklain banya aireng badu ada ngok la un pa ikinong lam ketin banya kendu yu kadba udang jengai ban pan jinyasu hagata garukom lapan kuru jisu om don ubala benlong usendran jonga lemda ui no yaki kibau don. Legazione mittens rogate aque paci sunt. Sic ergo omnis ex vobis, qui non renunciat omnibus que possidet, non potes meus esse discipulus. Verbum Domini. Ka gospel jong utrai, kajinya ro ia me ko Chris. Mentapat kaju ke gospel en pule ha ka ketin Greek. Ka ketin Greek ya kaju ke gospel kaban pule dawei padu dikon. Sophia orthi acusum tu agio evangeliu. Irini passi. Ec tu catalucano agio evangeliu to anagnosma. Proscomen, sine porevundo de afto o clipoli, que strafisi pen pros aftus, itis erchete pros me, que omisitum paterae aftu, que timitera, que timginecha, que tatecna, que tus adelfus, que tas adelfas, etite que tim psichine aftu, udinate inemu mathitis. Ostis suvastasi ton stavrone aftu, κέρκεται ο πίσω μου, ουδύνατε είναι μου μαθητής. Εις γάρ εξημών θελών πύργων οικοδομήσε, που εκεί πρώτον καθίσας ψηφίζει την ταπάνην,
ieci is amartismon. Inam hypotethendos αυτού θεμέλιον και μισχιόντος εκτελέσαι πάντες, οι θεωρούντες αρξόντα αυτό εμπέζειν, λέγοντες ότι ούτως ο άνθρωπος ήρξα το οικοδομήν και ουκ ίσχυσεν εκτελέσαι. Ή της βασιλές πορευόμενος εταίρο βασιλεί, συμβαλήν εις πόλεμον, ουχή καθίσας πρώτον βουλεύσετε, η δυνατός εστιν 11.000, υπαντήσε το μετά 20.000, ερχομένο επ' αυτόν. Η δε μήγε, έτι αυτού πόρρο, όντως πρεσβείαν, αποστήλας ερωτά, τα προσειρήνην, ούτως ουν πας εξ ημών, όσου καποτάσετε, πάσιν της εαυτού, υπάρχουσιν, ου δυνατέ είναι μου μαθητής. Sementara ya ke gospel ara shau pop liu bakat sau udo ya ka bad ukaku ya ka ya ki pai ba mentang inya sngap ya ka jinya tu khana jong upublio oi badau Ukraine ka tin Italian ire sengan nomla ban pen kala chakatin kasi menta ring kula ripi mangin sa pen mi ha ka wei pat ka video ya ka jinya tu khana jong u yo le se ula ban nai ru ha tin English ha tin pareng ka ba ma pila ban ya sngotu Henry Klempep un Aishwa ya kejinya tu khana ha ka ketin Italian dan ngamla ban penkela kasi menta kula ripi bangin sa penmi dai video ibalengkot ko para bangi bi Nella prima lettura abbiamo sentito una domanda. Mila yusngo ha ka jingle ban kong ya ke jingkeli Chi avrebbe conosciuto il tuo try volere? mano balala ban Se sngo tu tu non mi ya avessi ka jing dato start jung la me sapienza lada me mem dall'alto, klem la non mi ai avessi ya ta inviato ka jing nang il ka jing tuo start Santo ber umen sim Spirito. kuit na beneng na lor L'abbiamo sentita dopo che due giovani beati, Pier Giorgio kani Frassati ka jingkeli e Carlo kawan Acutis, habang i kini ki sono arngut stati ki samla jungi u proclamati fraseti santi. bat u E ciò Carlo è Acutis ki bangi benar provvidenziale. kuit mendagasngi bat kani kalong ke ik ba ka ba pla Questa domanda, infatti, nel libro della Sapienza kani ka è jingkeli attribuita ka proprio ba a un ngilap na giovane ka come jingkulek loro, ban kong na kitab il jung re stad Salomone. sipang kini ki arngut Egli, ki alla ristat morte di u Davide, sim suo Solomon padre, si era reso conto ka di sngi ka disporre jinyap di jong pa tante jong u cose, David il u potere, smotu ba la ricchezza, udon shibun la ki salute, ibro ki jinang la ki jing stad ka spa ka pau la bellezza, kanam ka burom il regno. bat baro ka hiit Ma ka hima ka proprio don rakat questa badu grande abbondanza di mezzi gli aveva fatto sorgere nel cuore Henry una domanda. wat Cosa apa deng devo kini ki fare jingbun jong kini ki perché ki baro nulla vada perduto? ka jingkeli ka bawan hu ka ong ka Ed era bangala ban capito le ka che bangani ban le l'unica via per trovare una risposta ban era yo quella ya di kata ka chiedere jubab a Dio un long bom dono khaban ancora kerpan più grande ka kerpat ya ublei la sua na ka banta ka jingi sapienza. ka bakrau per conoscere bat i kata ka suoi dei ka progetti jingnang ka jing start e ka jing aderirvi shempang fedelmente. Si era reso conto bat lembat ka infatti, jing start ka baula che solo ban but così
ogni ya ka sain dur cosa jong ble avrebbe ka ching im trovato jong o il suo posto u song tu ba de leng ba tang hak ta ka ching start ka ba wan na ble ka bala ban sum hai u ble ba du ban yai ka lenti jong u è quello di sprecarla al di fuori Hoan ke dei shisha kan long ka ek basab lada ni pelut ya ka por jungi chabar jong u ble a cui aderire u fino jisuru in haka fondo. gospel ka bangi pule men takasngi Dice, colui ya che ka non jing porta don la kam ban propria IT croce ya la e de non viene na dong dietro a shadong me, hau jisu non ta ka può buong essere lada mio pim discepolo. ino aka baro pinam la E ban long ancora, ki sendran jonga Chiunque di voi non rinuncia a tutti i suoi buong averi non pi può pim la essere ban mio long ki nong bud discepolo. jonga lada pim ino ikine Ci chiama, aka cioè, baro a buttarci senza u esitazioni khot yanga ba di pi nell'avventura yin IT che la lui de ci propone. klem da don kano Con kano l'intelligenza ka e la forza che vengono dal suo spirito e che possiamo accogliere nella misura in cui ci spogliamo di noi but stessi, dei kata ka bala ban delle pelong yingi ban cose, priang yo ban delle sim idee jungo a cui siamo attaccati, per metterci in ascolto della sua parola. Tanti giovani nel corso dei secoli hanno dovuto affrontare questo bun bivio ki della kena vita. semlah kene ka juk bamenta Pensiamo a ki San ngo Francesco ki ngat d'Assisi, ya kene ka juk ka jing come Salomone. Anche lui era Henry giovane kumu e Francis ricco, Assisi kumu assetato Solomon di gloria e ki di fama. kum ki badang semlah makiru yo lese ki kwa ya ka Sperando di essere ya ka nam ka vestito burom cavaliere e di coprirsi di onori. Ma Gesù gli era apparso lungo il cammino e lo Henry aveva fatto riflettere su abo ciò che Jisu stava facendo. u Rientrando upawak ma in sé, jungki u kelip aveva rivolto a Dio una semplice domanda. Signore, che vuoi che io faccia? E da lì, ka jing keli yo tornando sui suoi u Francis passi, u keli yo aveva Jisu prime cominciato ka a bang le scrivere ayu una storia dei diversa. hakata ka kelimat La meravigliosa Bato storia o di sedang santità kajing che im tutti batmai conosciamo, spogliandosi di tutto per seguire il Signore, we no na dong shadong vivendo in padu bud povertà yau e Jisu preferendo all'oro, all'argento, alle stoffe preziose di suo padre, l'amore per i fratelli, specialmente i più deboli, i più kaya piccoli. jinshim ya kanuksa na u Francis Quanti altri Assisi santi e sante potremo ricordare? A volte noi li kanumut ki raffiguriamo kut ke bangila come grandi ban personaggi, mudur ki babut ya kana dimenticando kanuksa che per loro ki ba tutto è kloi ban cominciato ino quando ya ka yinga sem ancora giovani ya ki be ik ki hanno betoin risposto namar sì ki kwa a ban Dio but yau e si sono Jisu donati a Lui pienamente ka IT lut ya la senza de hau tenere Jisu nulla per sé. Sant'Agostino racconta in proposito Di che mentau nel airu nodo ya ka tortuoso nuksa jong e Agustin bakuit aggrovigliato della sua vita, una voce nel profondo gli wat lau diceva: langop aki aka bro Voglio te. ka ba khadu khadwai yu Così sngow ya Dio ka gli ha kaching dato keli una nuova direzione, una nuova bat strada, haba una udon nuova kaching kala ka logica, bamut ublei u ai in u cui nulla ya ka della jing sua im ka batmai ya ka esistenza lenti ka è batmai andato perduto. In questa cornice oggi guardiamo a San Pier Giorgio ha Frassati kum kine e a ki San Carlo nuksa Acutis, mentangi pej kine ki un armut giovane u frasati dell'inizio bat del u Novecento akutis e un adolescente Chi sabla dei nostri giorni, tutti ki e bahagane ka due juk jungi innamorati di Gesù baru argut e maki ki pronti i jau a Jisu donare bat ki kloi bana tutto etilut na dong per shedong lui. na ka benta u Jisu Per Giorgio ha incontrato il Signore attraverso la scuola, i gruppi u ecclesiali, Giorgio u Azione frasati Cattolica, u ya kendu jau Jisu le haki parlok conferenze chung di u San Vincenzo, ha la FUC, kitu ki il group Terzo jong Ordine ka Dominicano, Vincent de Paul ban haki e wei lo ki ha wei testimoniato con la sua gioia ha di ka seng vivere Dominican e di essere cristiano bat u yang nella kum preghiera, kanuksa ha ka jing im chung u nell'amicizia, kum u Kristan nella carità. ha ka jing duai Al punto Haka che, long a perlok, forza ban di haka vederlo jing isen girare ei. per le strade di Torino con carretti Kani kalong pieni di ke aiuti ke per i poveri, kaba gli kibriu amici ki lo i avevano haba u yai ribattezzato po ka surok jong ka Frassati Italy Impresa Trasporti. haba u ai ye ki ya Anche ke oggi. jinyarap La vita di Pier Giorgio Adu rappresenta bakibriu una luce ki ai da per la kanuksa spiritualità laicale. Per lui, ka babha na la ka benta fede ka non è jing stata im ka una babha devozione jong privata. na ka Spinto benta u dalla frasati forza ka del jingai Vangelo kamdei e dalla ban long tang appartenenza po alle jungi associazioni shimet andre ke dei ban pau shabar si è hagi impegnato kam ki jam jungi generosamente nella società. na ka Ha dau dato il ulong suo ubriu contributo bos bun alla vita ban politica. yarap iki imlang ka salang Speso con wadru ardore ya al servizio dei ka poveri. sorkar
Carlo, da parte sua, Aka juk bat ha kepor u incontrato Carlo Gesù in famiglia, grazie ai suoi ia kendu genitori, ia Jesu Andrea e hayeng asem Antonia, presenti qui oggi ia con i kendu ia tuoi Jesu fratelli lamba ki Francesca kmi e ki pa Michele. jung u ki badon hang ne menta ka kmi jung u badru ki arngut ki para jung u we kan tay E we poi a shinrang scuola, anche we lui, kendu e ia Jesu soprattutto nei sacramenti aka yeng ka sem jung ki celebrati we nella kendu ia comunità Jesu ha ki parrocchiale. school we kendu ia È Jesu cresciuto così, ha ki integrando sakramen kam tam e naturalmente nelle apo sue ka parish giornate di bambino e di we kendu ia ragazzo, Jesu preghiera, ha ki sport, sports studio. ha ki parlok ka por jale kai Entrambi, Pier Giorgio e Carlo, hanno Baru coltivato arngut u l'amore Carlo per Dio e bat per i u fratelli Giorgio attraverso mezzi semplici, alla portata kira di ayo tutti. Jesu sha La Santa ki parlok Messa jongki quotidiana, da la ka jinya preghiera, kren ya khana ka jing lek cha ka mas ba khuj l'adorazione bat kham ka pang e da ka jing mene ya ka Carlo sakramen ba khuj diceva, davanti al sole u ci si Carlo abbronza, u shaj ong davanti Ahmad jong all'Eucaristia kasngi si pila diventa ban kelon santi. Henry Ahmad jong ka Eucharis ancora pila ban La long rikhuj ki tristezza ken tin e ki lo bau sguardo Carlo rivolto uang verso se stessi. ka jing song si ka long pa pi pej ya la de Henry ka jing kemen ka long ha pi pej yo blei La conversione uang non u è Carlos altro che spostare lo sguardo ka jingkala ka dal bamut basso ka dei verso kata l'alto, keng ka bangi basta pai un semplice nala de movimento shau blei degli occhi. ka jing pej ka jing Un'altra ka jing cosa klet ban pej ya de essenziale Henry per ban pej loro no shau blei ka Era la jingkala confessione kata ka dei ke ka Carlo babaha ha scritto, ka bau Carlo akotis l'unica uju ong cosa che dobbiamo temere veramente è il peccato. u Carlo uju ong ka e ka bangi perché shepting ka dei tang ka sono pop sempre parole sue. Gli uomini si preoccupano tanto della bellezza del proprio corpo. Carlo e shei non ong si ki briu preoccupano ki della bellezza ki pan bha della briu propria bhai la de anima. shabar Henry ki klet pan Tutti e pan due bha briu infine ya de avevano una shapo grande don nur devozione chongki per i santi, baru e per la armut Vergine kine Maria, kiru khuj e kidon praticavano ka jingting burhom generosamente la ya kiru carità. khuj bat ya ka Per ya ka Giorgio Maria diceva, intorno Giorgio, ai u poveri Frasati, e agli ammalati, u shai ong io borobor vedo una luce hapdeng che ki noi baduk ki non bastom abbiamo. ngiu i ya ka jinshai Chiamava ka la bangim la carità ban i hano hano il fondamento della nostra u religione. ong ka jing is nei Come ka jing Carlo, le is nei la ka dei ka esercitava nong rim soprattutto jong ka jing im attraverso kristan piccoli gesti concreti, bat u spesso Carlo nascosti, akotis vivendo u shai le quella borobor che ya Papa kata da ka Francesco bau ha ai chiamato la santità ya della ki porta beduk a ki casa. basuk kembau Pope Francis Wong Perfino quando la ki para marjan malattia li ha jungi ki dei ki colpiti ba e ha don kam ya stroncato ka jinya le rab loro jungi giovani vite, nemmeno questo li ha fermati oi ublei e ula impedito loro penlengkot di ya ka jing im amare, jongki di offrirsi a Henry Dio, wat hapdeng di kataru benedirlo kim e di ino pregarlo kim per sting sé e per ban tutti. don kata ka jing e ka jing burom ya ublei Pier Giorgio wat hapdeng disse, kapang ka shitom Il giorno della Chisin morte u Giorgio sarà il uong più ka bel sngi ka bangan giorno khlat della mia ka dei ka vita. sngi ka ba kebentam E ha ka jing im sull'ultima jonga foto che lo ritrae mentre ha scala ta ka una dur ka ba khandu montagna ju della Val ka di ba ukiu Lanzo, sha jrong col jong volto ulum rivolto lanzo alla meta, upei aveva scritto sha beneng bat utho verso l'alto. Del resto, ancora più giovane, Carlo amava dire che il hakaju cielo ru ci ka aspetta rukom da u sempre Carlo uba dang e kam che amare il du domani uban è khamrit dare chuchu karta oggi ban ya il u meglio Frasati del nostro frutto. bat u ong ya ki ju ki kintin ka jing I IT santi ya la ka Pier jing Giorgio im Frassati e Carlo Acutis sono un perlok invito ik barok kini ki rivolto a armut ki du tutti khuj noi, ki soprattutto khot ki ai wer yang abat giovani, ya pi a kham non dam ya pi ki khana sciupare samla la vita, ba ma phin a nom pen orientarla sabei ya la ka verso jing im l'alto Henry e a ba phin farne pei un shajrong capolavoro. penlong ya ka jing im jong Si pi incoraggiano ka con ba le kordor loro na ka parole. ban tau blei Non io, ma Chi- Dio, diceva Carlo. ki ka kantin ka E ba Pier Giorgio, u Carlo ka ti Se suang avrai dei Dio manga per Henry centro utrai di ogni tua azione, u Giorgio ong allora penlong ya blei arriverai fino alla fine. u pedeng jong ka Questa jing im è jong la pi formula baro semplice, ma kane vincente kadai della loro kadai kata ka santità. formula jong ka Neppure la jing ong du khoj testimonianza jong ki che siamo mat chiamati kadai a kadai ru la seguire khot yang abat ya pi per benlong kita gustare ki la vita nuksa fino in fondo ban e kemen andare ban incontro al Signore nella ban festa kemen ka del jing im cielo. jungi namar kadai ka jing im ka boble lo ai Henry ka ju ka rukom ban siu ka liang ya kane ka jing ai ka ba krau jong ublei ta ka jing im ka ba bha jongi te ngala pen kela kat bang song thu hang ne hang tai
Enri klempep ngin sa pen mi ya gane ka jingkren jong o kupa bako yu publio ha ka wei pat ka video ta ka bangin penkela syakatin kasi ya ki kentin baro ki ba o publio o kren namar kumu ong epi kat ban lang skap kalong ka be ba ban penkela syakatin kasi jungi ha ketin Italian wat la taru kapang ka ba Ukren kalong Jepang kumno kini ki arngut ki rukhuj ki IT la di la ka ching im ha ka buram jong ublei mentangin nyeng bat ngin ya pla ya la ka jingej ngangej haweu blei upa badon bor baro unong thau ka beneng man ka khendo badai ki baro ki bangi yu i ki bangi mla ban yu i ki bangi la bat ki bangi mla ban yu i pada weu trai jung Jesus Christ ukun bamarwei jong ublei ubalakha na ukpa nadu ka bam jukut ublei na ublei ujinshai na ga jinshai ublei bashisha na ublei ubashisha ya ubalakha ya bam syam la thau uba ka ju ka jinglong tenrai bar ukpa da ubala thau ki baro ubana ka benta jungi ki brio bana ka benta ka chimpin im yang ngi ulahiar na beneng Bad ulalong do ada umensim bekhoy na kamaria tesuti bad ulalong brio lasanat nai u na kabenta jungi apo Pontius Pilatus ulai shale beng ulai yap balatep yu berulami pat hakasngi kabalai katkum kajinto berulakiu sebeneng usyong hakamon ukpa berun sawan pat nakajindon burom ban bisyari ki beim berkibayap kahima jung u kamdon jingkut Arhau mensim bekhuj utrai bad uba ai jing im uba mi nau kpa bad nau kun yau bala mane bad burom berengkat baru kpa balu kun ubala kren da kinong yetu lupa padha ka balang ka balong ka wei ka bekhuj Katolik bad apostolik ngapla ya ka wei ka baptisma na ka benta ka jing map ikipop bad ngak mi lenti ya ka jing mi pat ki bayap bad ya ka jing im ha ka patei ka bandangwan amen Deus regnum
Fratelli e sorelle, rendendo grazie per la parola di salvezza seminata abbondantemente nei nostri cuori, rivolgiamo a Dio la nostra Ko para comune pangai preghiera. ye na ka bang engu ya ketien ni pai shau blei na ka benta ki chin tumu jungi tungi ne duai hau trai atrai to shashkor ya ka chin duai jungi Por el santo pueblo de na ka Dios, benta ki brio para que jong blei acogiendo con alegría pada la ka palabra bapyang que som salva, hai ka ketien siga ka bapen Jesús im por el camino in de la la ban cruz. bud yeu Jesu ka Y lenti sean jong el ka ding mundo pna testigos ban de su sakhi amor. ya ka perthei ya ka chin i jong o tungi ne duai o trai atrai to shashkor ya ka chin duai jungi من أجل البابا لاون وجميع رعاة الكنيسة na ka benta o publio bat ki nong yalam jong kabalang الموكل إليهم rabag jing yalam jong umansim jong ka jing stad kila ban yalam ni ki e ki briu boro sha ka beneng sha ka jing kamen jong ka jing khwai jong ka hima beneng tu ngini duai ok try atrai to shkor ya ka jing duai jungi na ka benta kinong yalam jong ka jaj ben riu bat ka jaj ben riu boro ka wei ba ka jing wat jong ki man ka pori ka jing balang kila ban bat ya ka burom jong ka jing long briu man briu ban yaisa akalenti jong ka jinya kren ber ka jinya sup et persévère to ngin ya duai sur ok la try voie du dialogue et de la concorde. 모든 형태의 가난으로 na ka 고통받는 benta 이들이 gitu ki bala 형제 sha pen 자매들의 chitom 연대 ha gano 안에서 ka jaj jong ka jing 주님의 dup 선하심을 balang ba ka 깊이 jing teli 체험하고 ka bala terwa de ki pat 자신들의 고난을 rungai jong ki 이겨낼 힘을 kin yo mat ya ka 얻도록 jing baha 기도합시다. ber ka jing kemen jong utrai Pela nossa Assembleia na ka benta Eucarística, jungi baro para que ki dando balai wan graças pelo dom da lang na ka santidade, benta kene ka jing rakhe ya ka partilhe o pão da Eucharist vida, ma ka ne ka ba cálice da engu ya ka jing ai salvação, e se jong ka jing long torne uma jong ka jing long riu khuj ngin yo benta lang au pu jong ka jing im par ka kuri jong ka jing pendim ka balong ka met ka samu Chris Accoglio Dio le ngab nostre ka jing duai jungi ablei ai hangi ya ka jing ai ai man ka por ban wat ban pendep ya ka mon jong me knang ba leng ba ka jing kan tai ya la de ngin la ban yai lenti da ka jing so scam ta ka jing long ki ba kham ya dei ba u khun jong me ba em ba sun shar junom la junom amen benta ka ba ar ka benta ka banangkong jong ka jinyer ke ya ka mas ba khuj kan poi sha ka benta ka ba ar ya ka liturgy jong ka Eucharist ba khuj kan bang da deb ya ka liturgy jong ka tin jong blei menta pat ngin poi sha ka liturgy jong ka Eucharist ba khuj kan bang yo sngo ya ka choir jong ka Sistine Chapel ka barwai ya ka ne ka jing ruai ka boong to yero yo try da ka jing kemen jong pi gi ba hok na mar ka jing yero kalong ka ba dei hok to ai ngu yo try halo na ka jing tem pat ni imenta ki wan ra ya ka jing terwa na ka ying ka sem jong frasuti badru na ka ying ka sem jong Carlo Acutis ki bon ra ka jing terwa padru na kiyeng kasem jung Carlo Acutis
ukpa kami begitu ki armut ki para jungu ki kun sendrap ukpa kami bagi para jungu karlo akutis kadai bang kata yang amat dipiru ko men ko para be Himentai ukpa bekuit beliau ai kedhub ni ka duan kebalong kum Calvary kabadon ya kamet kasnam Chris ni menta bau nyai sodong jong kene keduan kedupat pan pensusing ka kedhub jinubi amar de ka met kasnam jong Jisu kadon akan ni ke Calvary keduan babu mentah menyeng akan jaka jong Chris uyo ru ya kejimpen susing daga dhub Bandru ni baro kibala yo ika baptisma bakuj ni dei kibashim benta ha kamet bamayan jong Chris eki pai baru sa ai pensusing daga dhub komba PE ya uteu dikon Orate fratres ut meum max vestrum sacrificium Peduai upara bakajingnya jonga bajungpi kan long kebediang hun hau bleu pa badun bor baro tu train pediang ngajingkinya na kiti jongpi na kabenta ngajingnya ro ka borom ka kerteng jungu kajimento yingi badia ka balang baku jungu hi baro ka wei Ablay uba ai ngi kajingnya e jong kajing duai ka shisha bad jong kajing suk da kajingnya e to ai balang ba ka kajing ai ngu
ngin la ban le ya ka jing buram ka badei ya ka jing long blei jong me badak ka ba yishim benta ka jing maya ka bakhoi ngin la ban ya tali ka jing mod ba ka jut nod dau kris utrai jong ni amen. Dominus vobiscum. Utrai undon rengkat bat pi. Sursum corda. Gratias agamus Domino Deo nostro. Kasyong hok bat kade. Kalong kasisya kabadei bat kabasyong hok. Ban ka kamram jungi par ka jingpen iem yangi baman ka por bat man ka jaka. Ban ingu imi kutrai ba bakhoi ublei ubadun bor baro bat bam jukut lembau kris jungi lembau kris utrai jungi. Namar lengba ka jing maya paskha. Ula pendep ya ka kam ka bapla. Da ka bala pelai ini da ka jingkit jong ka pop bar ka jing yap. Da ka bala khod ini syak buram jong ka jaj ben riu balai jit ka jinglong lengdo siem ka jaj ben riu bukhoi ka jinglong briu na ka benta ka jingdon ka jong utrai ban bena haman ki jaka ya ka jintrei jong ka jing krau bat ka jing shai ka bapla jong me bat kumtar rengkat bat kengel bat iru khoi rengkat bat ki khet bat ki siem ki simshar rengkat bat kan hon jong ki bor beneng baro ngirwai ka jing ruai ka borom jong me ba klem sange ni pen bena don ka jirwai u bukhoi ha ka jing lam jong ka choir jong ka Sistine Chapel. Vere sanctus est Domine, et merito te lauda da shisha melong ubukhoi kutrai berkadei hok babaro tu amela thau kinyaro yeme namar balang bau kun jong me trai jong Jesus Christ ta ka bor ko jintre jong man sim bukhoi ni ajing em ban me pan khoi pan kantang e baro mem ju sange ban lum halade ya lau pai khnang banadu bani hadu basep kasni andup terwai kaknya ka kriam bukhoi chaka kerteng jong me namar kata ko trai ker padrid yeme padau ju umen sim bukhoi men pen so bahan pen khoi ikini kitchen ai ki bangi wanra dan du pen kentang iki bakin kelai long kamet patkasnam jung kun jung meu trai jung Jesus Christ bala hukum yangi ban pen menta ikini kijing maya namar kat mauhi hakamit bala aitino yau ula shim yau kupu barul ai ngu yeme ula duai kerku ula kedia barul ai u halake sendran uong to shim batu bam na kane ki baro namar kane kalong kamet jonga ya kaban aiti na kabenta jongpi
Haka juga rukom dalalaya bam, ula shime ka kuri, bada ka ba aingu, ula duai kerku, baru ai ka hala ke sunran wong. To shim batu di na kani pi baro, namar kani kalong ka kuri jong ka snam jonga. Jong ka jutang batang mai bat bam jukun. Ya kaban penmi na kaban ta jong pi, na kaban ta ki babun, ya kaban mab iki pop. Tule ya kane man kan mau yang a. Kajing maya jong kajing ngej. Namar kata kutrai kat bangi pen mentai gajin syak sitom bepelat iem jong ukun jong me ya gajin mi pat badon burom jong u pat ya gajin kiu jong u sepeneng badru kat bangi apmi lenti ya gajin wan biang jong u ngi terwas ngomu hame ya kane gajin nya ka bekoj bat ka bayem ngi karpat ya me to pej ya gajin terwak nya jong ka balang jong me patu kubur ya ujin kinya ubada gajin nyap jong u melamon ban penyesuk yang ngi bad mehi to ai mangi yakiban psa da ka met berkasnam jong kun jong me bad yakiban pendap daw mensim bakhu jong ngin kalalong kawe kamet kawe kamensim hau kres spiritu eius sanctor pleti unum corpus et uno spiritus inveniamur in Christo. Tuan penjanai yangi banlong gajin trua bam jukut hame knang bangin dubyo e kanong pateng lembat ki bala jid jong me kerpang rengkat bat ka Maria Tesuti bekhuj mi jong ublai lembat ki apostol bekhuj u Joseph bekhuj kurim jumka ki martir bakrau burom cum sanctis Petro Georgio et Carolo et omnibus sanctis Pierre Giorgio baru Carlo bekhuj rengkat bertiru khuj baro haki bangi senia banyo ejinya rap ejinya sai lem baklem kut jong khmat jong ki khmat jong me ngi karpat ko trai to ai bau neu jing kinya jing penyesuk jongi un penroy ka suk kasain bat jing pen iem ya ka pathai baro ka we to sngo bham pen scam ha jing ej ka jing ej ka balang pilgrim hang ne slap pathai rengkat baru shakri jong me upup lio upa bakhuj jongi Papa nostro Leone cum episcopalio bat ki bishop jungi kakan hun ki bishop ki lengdo baro baru paj baro ia bua mela penlong ujong mehi tos ngau tos ngap jing duai jong kane kayeng gasem ka ba mela khot banye lum lang khmal jong me ko pa be ichbun ha ka jing isne jong me to lum lang halade ki kun jong me baro ki bala sapyang hasat lag ta prathei fratres nostros defuntos et omnes qui tibi placentes ex hoc seculo transierunt in regnum tuum benignus admitte ut ubi fore speramus ut simul gloria tua perenniter satiemur per Christum Dominum nostrum per quem mundo bona cuncta largiris. Da'u lembat u badha'u kan long hame ublei ukpa badon buar agajinya long ka wei jong umen sim bakhuj baro keburom kejinya ro junom la junom per omnia saecula saeculorum. Amen.
Kumbala hukum yang ngi daw nuang pen iem, at kumbala hikay ngi nagkatin blay ngi nod ban ong. Audemus dicere. Kukupa jungi ubahabneng, kan long kabukwit kakarteng jung me, kan wan kahima jung me, kan long kamon jung me, aga kendo kumbahabneng. To ay ingi menta ka bam jungi kabahala kasingi. Patumab ingi kirengkang jungi. Kumbangiru ingi mab ikibales niw ingi. Orwal yalam ingi siya ka jing pensyoy. Andre to pelait ingi nakabas niw. To pelaj ingi kapat kutrai nagi jing sniu baro aga jing bun jung me to a jing suk jing sanya gi sngi jungi nang bata ka jing rabal jing snai jung me ngi like boro boro na pop paling ini o jing ya dan nagi jing janjar baro kan bang rang ab kmelenti ka jing kermen bukuit bar ka jing wan par jung nong pen em jungi Jesu Christ namar ka jung me ka long ka hima ka jung me ka bor bar ka burom junom la junom. Putra Yesus Kristus me bolong ki apostol jong me kajing suk nga i happy kajing suk jong nga ai happy wat pe iki pop jungi Henry ya kajing e jong kabalang jong me pada kajing bun jong me to ai hakai kajing suk ber kajing ya tli ka wei kum kamon jong me mame uba imur basun shar junom la junom qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Amen. Kajing suk utrai kendon rengkat bat pi. Tungan ya terwai kedak jong jing suk iwei hai iwei pan. Kajing ai kublei jong kajing suk jong utrai kumamu hadin kajing mi pat jong u lawan yang ha pedeng jong ki apostol baru ai kajing suk kadai kejuk kata kajing suk kebangiyo nagane kaduan dupat par kebangiya sam iki par loki para jorjungi kimen ki para jungi kan baka kuwayar kaya lamingi ya kajing ruai ko kun lam brod jong ublei ubkit no iki pop jong kapertei dos ngoisen e yangi Kukun lang brod jong blay ubakid no ay pop jong kapertay tos no isin e yangi kukun lang brod jong blay ubakid no ay pop jong kapertay to ajing suk yangi Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui ad cena magni vocati sunt.
hominum sum dignus ut interesse tecum meo, sed tantum ergo et sanamitur anima mea. Hakmi ukun lang broad jong ublay, hakmi ubakit no igipop jong kapertay, so gitu gibala khor sa jing kawat jong ukun lang broad. Ko kan rat ngam long ba jong hok men rung po ying jonga, Hendrai syong dang kaktin kamen sim jonga kan sakhiahi. Menta lapoi kapor syaka komunion bakuid hawaj walas nimla ban diang yau jisu haka Eucharis bakuid mar bangi shimenta ka online wala kata ang kerpat epi bangin ya puson hala kamen sim Pediang yang jisu halaki dot note akan mensim shimet kan mangi ui eki para bangai jungi ki badan hakate ke jaka rengkat baru pabko publio mukhasau ki kardinal ki bishop ki lengdo ki bahi ngasem jong kini ki armut ki rukoj ufrasati baru akutis nginya pediang yang jisu ha karukuam bakenja mensim nak bangit scam bayar kejing anut jungi jisu wan ruai ni yang kata kejing ai jong kamet man kesnam jungi kumba ko penken mau yupi baru armud u frasati baru akutis kilong kiru kuit namar ka de ka jing ik ba krau jung ki ya ka Eucharis ba kuit nang ta kadau komen ko parab ije ang kwa ban penken mau yupi ya ka jing kordor jong ka Eucharis ba kuit u karlo akutis uong ka Eucharis ba kuit ka de ka lenti ba sya ka beneng Mat kedai kata ke bapelong yu uriu kuj namar budon ke jing ik ke bakerpang ya ke Eucharis bakuj jupep benlej sa jing mene sakramen jupep benlej sa mas bakuj haga ju ru karukom ni yo sngo kumno upa bakuj mene ke jing tu khana ukren chapang ufasati bamu uru don ke jing ik ke bakerpang ya ke Eucharis bakuj ujupoi borobor sa ke jing mene sakramen na kata kadau kini bro armud kilong kiru kuj namar ba ki ik ya ke Eucharis bakuj ki ik ya ublay udon teli telan na ke Eucharis bakuj na ka banta ki tu ki bamngej pila ban pule ya ki jinto khamtam kini ki jinto ki bala lum lalang da ukarlo okotis bakuj ha ka website ka bola penmi kumbang la ong borobor ula belum pelang hadu kumbang khanar teli kiri kijaka kiri kiba gane ga jinja kampla lembah Eucharis bakuj kala ja bad ulalum hadu kumba shispa light li ki kampla ba per kiba ga Eucharis bakuj ka ja te ba pipule ka tu pen sa sutu shishu ya ka jindon ka ba shisha jong jesu aka Eucharis bakuj akar pat ipi ba pipule nang ba pinla yo shishu ya ta kajing sempang, kajing nang, kajing start kamtam kajing kodor jong ka Eucharis bakuj kerbangin ang sengap ya ka choir kebayalam ya kajing ruai communion ruai jisu kerpat jisu bon kerku kedo ipi ya kajing temu jong pi ya kajing ang nut jong pi ba per kenang ba lengba ka Eucharis bakuj ngin yo ya kata jing kerku pin yo ya kata jing ka ma pipi don kam
Oremus. Tongin ya duai. Da fidelibus tuis Domine. Ai bekidung e jung me atrai ki ba me pendap pendiang rai jing im lembaga jing bam jung ka ketin berkesakramen beneng jung me kin yo jing mentoi hadu kata kata jing ai ka bakrau jung kun bi jung me ubang yo aga bahak bam jukut jung ka jing im jung uba im bos syar junom la junom. Amen. Entau kupa bukuj un yalam ya kajing doai u angel utrai. Cari fratelli e sorelle, prima di concludere questa celebrazione tanto attesa, desidero salutare e ringraziare tutti voi che siete venuti così numerosi a festeggiare due nuovi santi. Shibun ba abdeng jung pi ki bawan jing pen kentang rukuj yakine ki arngut ki rukuj. Saluto con affetto i vescovi e presbiteri. Accolgo con deferenza le delegazioni ufficiali ya kini ki delegate. In questo clima è bello ricordare che ieri la Chiesa si è arricchita anche di due nuovi beati a Tallinn, capitale dell'Estonia. È stato beatificato l'arcivescovo gesuita Eduardo Profitlich, ucciso nel 1942 durante la persecuzione del regime sovietico contro la Chiesa. E a Vespero, in Ungheria, è stata beatificata Maria Maddalena Bodi, giovane laica, uccisa nel 1945 perché resistette a dei soldati che volevano farle violenza. Lodiamo il Signore per questi due martiri, testimoni coraggiosi della bellezza del Vangelo. Kanuksaya ka gospel ki bayang halot kanong rim jong ka gospel all'intercessione dei santi e della Vergine Maria lamba ka jing ya sai jong ni ki armut ki martir barka Maria dito ngin ya pai sa ka jing duai na ka benta ka jing suk apo Yemen bad apo Ukraine lamba ka jing sai jong ni ki rukuit kin yo ka jing suk ogni altra terra insanguinata bad haman ki jaka ba per ki ba yo mat ya kene katma ni snam le apparenti vittorie ottenute con le armi ri ba per kin ya snow kin ya scrap lem sono in realtà delle sconfitte ban ya keino ban ya sange no ya kini ki tiar ma namar kinumla ban yalam shaka jinsuk ublei jungi ublei bakwa e katma henry ublei bakwa e jinsuk. E Dio sostiene chi si impegna a uscire dalla spirale dell'odio e a percorrere la via del dialogo. Ban don rekat begitu kibriu kiba traina ka benta ka jinsuk. Angelus Domini Nuntiavit Mariae. Wangel utrai ula wan lam ka kubor ha ka Maria. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, Maria badap ka chinya utrai dum pala ka kui prendeng kentei la ka kui so ko jong pau Jesu ko Maria bo kui kimi jong ublei du wai na ka benta jungi kenong pop mentabra ka por ka chinya jungi amen. Akmi ngalong ka syakri utrai to kan long hanga kum ka tin jong me kumlei ku Maria badap ka chingi utrai dun pala ka kui prendeng kentei la ka kui so ko jong pau Jesu Maria bu kui kimi jong ublei du wai na ka benta jungi kenong pop mentabra ka por ka chinya jungi amen. Mereka ketin kalawan lungdo mereka syongsa bat ni kublei ku Maria berapa kecing utrai dun pala ka kui prendeng kentei la ka kui so ka po jong pau Jesu ku Maria bu kui kimi jong ublei du wai na ka benta jungi kenong pop mentabra ka por ka chinya jungi amen. Tuduai na ka benta jungi kenong ka blei bu kui manginlong ka babit ya kecing kular ukres tungin ya duai
potrai nge kerpat ya me prote ya ka jing ai jung me apo gidanut jungi ba mengi kiblat ip ya ka jing londo ukris ukon jung me na ka kubor jung angel da ka jing sha chi tom ka jing na jung u ngin boish ka buram ka jing mi pat jung u dau ju ukris utrai jungi amen utrai dun kat bat pi ka buram hok pa ban hok kun ban mun sim khoi kumala long ka ban kong kum ju ban ta bor junom la junom amen Keburuam hau pa berhau kun berhau mensim berkoi. Belalong hau benang kong kumju bentar berbor junam la junam. Amen. Keburuam hau pa berhau kun berhau mensim berkoi. Kumalalong hau benang kong kumju bentar berbor junam la junam. Amen. Pro fidelibus defunctis. Na kebentah kemensim kibelak lat no kutrai tu ai ki jisai bam jukut. Ricin shan kunin shain haki. Kinja saya ke jinsu. Amen. Utrai unun rengkat bat pi ru. Sit nomen Domini benedictum. Kejinyero eka kerteng jung utrai benta ban bam jukut. Kejinyerap jungi kelong kerteng utrai ubala thau ke benang kendau. Ublei badan bor on kurkui pi. Ukpa baru kun baru mensim berkui. Amen. Oh ya lesuk kamas kalawai. Ni ai ngu ia ublei, ni semua ngu ia ublei. Mentangin yo eka jingwai penkut kabong kaburom kendai yau trai. Kami ia wau kuit u ai kublei ia ki parlok ki bahing sem ki lok ki jor ki balak poi syakane ka jinsi bentai ke mas berkuit. Kano kelong ke iki bas ngotenat bania yuk benta bani si benta hakane ka kinya ke kriam komen ko para bi ka jingkrau jong kabalang Katolik apostolik kanyilong kawe jong ka ngi pinyakum kini ki jinmaya ki jingle niam kiba yolase ngim la ban i ko nya kiwe ki balang ha kiwe ki niam kebalang kebala seng alor kanong rim jong ki apostol kebala seng dau jisu kai peteng ya kini ki jingle niam jingle rukom kene gede Don Bosco Media Network kabawan ra shapi gini ki jinjan apo Vatican ke jimpen kentang rukui kini ki arngot u Carlo Acutis beru frasuti nga dap sya da jin su komen ke bakrau na ke benta jung pi baro ki bala don benta kene ka jingle niam kam tampi kana semla ki ulai sim benta rekat bengi yut sentan menin man kan mau kamtam yo Carlo Acutis u samla uba im hakajuk jonga bat jong pi Hendrei urapan igi genuksa kumno banla banlong ki rikuit ai kublei pi sa chisin ko men ko para be kan bangin dang sngap ikini ki
Kini ke jingruai penkut ngakwa panai kublei pi berok ki belai sim benta rengkat bengi menen adu ke por shibeje po Shillong por India jungi nga ai kublei ya i sei ni viksu ngai kublei ya i main shop war ngai kublei ya i saat di shills ya i lari shisha kurkalang ya i kong Fatima biran tatiang ngai kublei ya i Imelda lendo ngai kublei ya i Arbilin ngai kublei ya i Mary Rantatiang ngai kublei ya i Daniel Maulong ngai kublei ru ya ka Rilum Khasi Channel ngai kublei ya i Dreamer ngai kublei ya i Adomi Merthong ya i Samuel Taba ya i Alvin Paul Carbani ya i A War ya i Funjan Carbani i Romi Walang i Ebrista Rentong, i Teresa War, i Edwina, i Eversing Sun, i Nora Lengdo, i DL Lengdo, i Lydia Karsati, i Terisha Warjri, i Iban Majaus Im, i Marikin Rodriguez, i P Malnyang, i Hilarius Pochen, i Martin Sutungai, i Joanna Pakma, i Genevieve Lamo, i Artilia Karmau Plang, i HBM, i Simeon Budna, i Mary Pakma, i Banshira Kongshay, i John Sangriang, i Ibrosta Suchiang, i Kongwar, i Marikin i Bena Lengdo, i Pi Kharkongor, i Delphine Sutenga, i Jacinta Marngar, i Marikin Rodriguez Biang, i Gracia Kar Maulong, i F Kurba, i Genevieve Shati, i Carl Maulong, i Mary Queen Sena, i Tei Kurba, i Crisilda Nongbed, i Glorinda Pale, i Bansharai Karbi Q, i Suglang Kartang Mau, but ya kiwe barok ke bala teks sang ne nga ai ka jing kublei ye pi barok kat ba manta ngi ui ya ka dor jong u Pierre Georgia ba Frasati u wei ne ki rukuit ki bala penlong rukuit menta ka sngi ngi ya ka jing shot da ka drone ya ka Madan jong ka ying mane ba jong u Petrus pakut kublei ye pi ru ki badang ye teks menta i Jocelyn Kadau Sau i Persyang Maulong i Merila Marbo i bi ong Kokarlo bakui tu duai lem na ka benta ka ying ka sem jungi bangin i ya ka Eucharist bakui kumba ma pi pele i yo bor nong kendri i ong amen i Virgo i ong amen i Laura Karpran i ong kublei shbun fadar kublei piru baro ki balai don benta rekat batngi ha ka ne ka jingle live stream ya ka ne ka jing pelong rukuit ya ka jing pen kentang rukuit ya u Carlo Acutis pakuit bad ya u Pierre Georgia Frasati baro ki arngut ki rukuit ki dei shisha ki rukuit ki ba im ha ka jup jonga bal jong pi te klempep ki la ban ai ngi ya kata ka jing ai ben sim penlong kan nuksa na ka benta jonga bal jong pi bat kepang nga kwa ban pen kamau yu pi ba ya ka jing kodor jong yu karis pakuit akuno kini bro arngut ki long ki rukuit na marba ki pediang ya ka Eucharist pakuit kim pep man pediang ya ka Eucharist pakuit haju kapor ngabat pi komen ko parna lo nang ngikwa benyo shai ta ka jing katku jong blai ngikwa benyo ya ka kampla ka jing im jungi dei tang lang ba ka Eucharist pakuit Marcelin Thongmi ong yero utrai GP Niklai ong amen i Lucy Mary Warjri i ong kat badang ngap ya kene kemas klemptip alai yo ya ka jingkia shisha thank you so much Jesus but ka jingero kad long yau korlo akutis pakuit i Damon Emitre de Khar ru i Duai lamba ka jing sa jong korlo akutis pakuit i IKST 86 kublai shibun ni piru kublai shibun ni Elbina Malngyang i
Trin nella nong tudu I Rishan Lang Wak Lang I John Fernando Marbanyang I Davin Lengdo I EM Lalu I Galbinus Mertong Kublai Shibun Yapi Kublai na kabentakan nega program Kublai Shibun ya gajin ya shimbenta jong pi to ai ba ukarlo kutis un karku shai ngi un ya slide na kabenta jungi Norbert Longspung yero yu try I DOKH iong amen I Neverus warba I aingu yu blay na kabenta ka jing karku jungu aning I mentai pajba kibaya rae kilama jungki ko ai pi pin page ya keneka atmosphere ya ke environment po Vatican fi kini ki brew ki bonra ki lama ki beper juki ki bawan na kiri ki beper ban shimbanta agana ga jinja ga bakarpang bha ka jinpen kentang rukuj ya u Carlo Acutis bat ya u Frasati bakuj abang puit ya ka jing im jong kini ki arngut ki rukuj ngila bedong bawat bangiru ngila bedlong ki rukuj namar kamnon sisa ke kata ke mamaki ki le mo ban yo yo ta u so jong ga jing long rukuj kim ke jing im ke bakum mangamapi u Frasati kiu lum kata ke ka interest jung kata ke jing sobha jung henry kata ke jing kiu jung show lum abo yu I ya ka beneng UI ikilo yo ya kata ka jimut jing perkhat sepang ublei haka juru karukom ngabat pi komen ko para hakikam ki jam ki bambangi le kadi pen kan mau ingi ya ka jing don jong ublei langi don hakno ka jaka Carlo Acutis ubriu bai ya ka jing le kai ubriu bai ya ka sports ubriu bai ya ka computer kum bai manga mapi ubriu bai ya ka cellphone kum bai manga mapi Henry mentau lo long ri khoi nak ta ka tau komen ko para bai ngiru ngila ben long ki khoi da ka ba ngile ikini ki aka bero Henry da ka ba ngimklet pan ya ka jing koridor jong kayu keris bukuj ya ka jing koridor jong blai ngatrai gede kita ke bapenlong ki hiru kuj baru arngut ki keren sepang ke jing koridor jong kayu keris bukuj te kumbangi si ong borbori ki kena semlah wat mendindru banlong ki kuj kalong ke basuk namar kadon kayu keris bukuj nei kayu keris bukuj ke ban penlong yangi ki hiru kuj Carlo Acutis bukuj ong kayu keris bukuj kedai kalen tiba syaka jing imbam jukut syaka beneng nak tak tahu ngi dei ban puson ala ka jing im hatu ngi kloi ban poi syaka yu keris bukuj hatu ngi kloi ban pediang ya ka hatu ngi Tracitom ngi binot ban poi syaka yu keris bukuj kini ki bro kini ki jingkeli ki bangi hab ban keli na ka bentai lade ngan ong ipi ban yo shisai ta ka jingkerku ban yo shisai ta ka jimpen im ban yo shisai ta ka jingsuk jing kemen lagi yang kesem de yu keris bukuj kebala ban le ya kata de yu keris bukuj kebala ban ai ngi ya kata ki bapang ki basitom ki be kendu shibun ki jing wat de chine chatai le cha ka yu keris bukuj kan ai ngi ujisu lomba ka yu keris bukuj un ai ngi ya kata kacanya ke mengingi don kam ti kublai sibun sa isin pi baro ki balai sim bentar kan bengi hagen ka kemas bekuj kejimpen kentang rukuj ya Carlo Acutis badru ya u Frasati bekuj ngan nam sim su ya kepor jung pi namar ka sengiu try nga tip ba pi don laki jong ki kamram laki jong ki duty ki responsibility na kamta ki yeng kasem desa sin ku blai shi hajar ngu to ai bau neu Carlo Acutis bat neu jisu bodon ha ki dot nut jungi ha ki yeng ki sem jungi kin karkui pi baro desa sin na ka Don Bosco Media Network na ka liang jungi baro ngi ai ku blai pi ya ka jing rap jung pi ya ka jing
share jung pi ki video jungi kamtam ki jing batai ki paper ki ba ngi prasang ban wanra kamtam bantip ya kabalang bantip ya kiru khuj bantip ya jing kodor jung ki sakrament ya jing long khuj jong kabalang Katolik jungi te ngamdoni ei ban ai pi ha ne klip mat tang ka jing duai na ka benta jung pi baro to duai ru na ka benta jungi na ka benta ka ne ka tim jungi Don Bosco Media bagi dang la ban le bha shu na ka por sha ka por kamtam ban pen priang ya ka gospel ban pen priang ya ka tin jong ublei kumba ukarlo akutis u penton kam hok ya ka teknologi jung u ya ki mobile jung u ya ka kamera jung u na ka benta ban pen priang ya ka tin jong ublei ban pen priang ya ka gospel to ai ba mangiru lembaga jinduai jong pi komen ko para be e kene ka tim jungi ka Don Bosco Media Network kala ban le ya kata ban pen priang ya ka gospel ban pen priang ya ka tin jong blei desa sien nanam simchu ya ka por jong pi ko mangalong ai ku blei pi baro to lei suk lei sign ki yeng ki sem to tre suk tre sign tolong ki Kristan tolong ki apostol jong pe Eucharis bukuj ku blei shi hajar ngu utrai undon borobor rengkat bat pi